Ko te reihi rima te kau tēnei ngā waka haurua te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke. He whiringa toa tēnei i te wahanga te takere. Kei te ara tuatahi, te kura kaupapa Māori o te pihipihi ngā kākano mairangi Atea. Wellington High School kei te ara tuarua. Francis Douglas Memorial College kei te ara tuatoru. Te kura kaupapa Māori o Wairarapa. Te kura Māori o Porirua. Sacred Heart Girls College kei te ara tua ono. Te kura kaupapa Māori o Whakarewa i te reo ki tūwhare toa, te kura o te kao, te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae, Whanganui City College kei te aratua Ngāhuru, te kura o Kokohuia, Tauponuia College kei te aratua Ngāhuru Mārua. We got a white flag, whānau. Kua tū te haki whiro. Oh, come up lane 3, and they're off. Oh, he whiringa toa, beautiful start in lane 2. Ngari taihua ka ki te mena ka mau i a rātou tau ārahi. Te kura kaupapa Māori o te pihipihi ngā kākano mairangi Atea tērā. Oh, he whiringa toa e te whānau. Pumping, pumping. I think that might be lane 5. Oh, lane 9. Te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Oh, ko ai ka hua. Ko ai ka tohu. It's tight, whānau, it's tight. I think it's between lane 5 and 9 at the moment. Oh, ko te aratua i wapea. Oh, it's a fight, whānau. Kura. Oh. Lane 5? Te kura Māori o Porirua. Tērā pea ko te aratua iwa i tuarua. Te kura Māori, kura kaupapa Māori o Hoani Waititi. Ah, it's too close. Oh, nei ngā whakaihu aka i te ara tuarima, te kura Māori o Porirua. Nicey, whānau, nicey. Anei te tōwaitanga e te whānau. Kaore i tino ki te lane 9, possibly leading it halfway. It was anyone's race until that last 50 metres, I reckon. Would it do it just taking it off Hoani Waititi? There we have it, whānau. First place, Te Kura Māori o Porirua. Second place, Te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. And third place, Whanganui City College, Manawa.